ole in hian Android phone a custom recovery set dan in soidona custom recovery hi tangkai tam tak nei ve chu I phone a engemoni custom ROM vel han flash nan tangkaya stock recovery tanga kami a custom ROM ho a flash lo wangin hemi a custom recovery hi set ve ngai thina wangin chu tiang chu a tangkai ve chuan hemi a custom recovery a hian man thei hi lar deuh deuh pahnih awma chu CWM le Twrp recovery te nia voin hian Twrp custom recovery kan set down ani phone a ole ma saberin iPhone ka root ngai tur ani phone root dan om lo chuan mu lo chuan Google vela jong la root dan chu om mai nga chuan tuna ka phone hi Redmi Twrp ani Twrp tangin ti dan kan soinga ma se ati dan kong hi chu phone nang mi nen ti dan ang vek thawa step by step phi uluk takin lo thliranga mani phone a hanin lo try ve mai do ni ole ma saberin Play Store ai lu tanga Flashify in download tanga hei kalau download to bangin in open anga ti hian hei hi langa chuan chumi flash mai in kami kan flash tur Twrp custom recovery image file img image file kan download le photanga ti hian UC browser vel ringin iPhone mil kha tian search mai nga Twrp hetiang recovery hi mani phone mil thera nga ya wangin iPhone model nen khan mil tu kha Google ai search mai nga te chuan hei atama hei tuna hi chuan hetami Twrp 3.00 hi kan mang dona tarang hian kan download theya hi a download na ni ma se hi Redmi Twrp man lo chuan hetami hi download ve khelo ula in phone mil tur Google mi in download mai do nia chuan hetami hi ka download to Twrp 3.0 ta hian ka download sa chu hei ni ka download to chu 12.38 MB vel nia chani mi hi engchengula a file khu atopa .img omngai ngai turania hi mi hi recovery image img file ani tikan heta han in download Flashify kha in honga chuan ta hian recovery image a hian in lutang chuan choose file ta hian choose file a hian kami kan file download Twrp .img file kha tiang file explorer vel tang le file explorer tiang vel tanga mu mai thei lo thina wangin es file explorer hi in download tanga chutarang chuan in kalanga ha lo nga tikhan mi hi UC download UC ai download to bangin UC browser in lu tanga hi nia kan download ka hetami UC browser tanga choni mi hi in select nga in download ka chonin ta hian normal Android way file way mi hi achunga hin click nga chuan tikon eng lo nga chuan yup a hian in eng lo nga flash anga tikhuan tikhuan I'm flash complete to a ta hian chumi mai in reboot mai ta hian yami in flash ma khan backup in stock recovery kha in backup photo ni hi ta hian in click nga ai chuan line hi ron in backup anga hi nakina stock recovery a in det le du huna mi poimo dona chuan in backup anga chuan ta han kan flash out to a hei
hemi hi ka flash to kha nia tuna ka englo man me kha chuan in reboot anga in phone kha recovery mode in root anga khamia custom recovery twrp a hanin lut to mai do ni ma se heng hi redmi chok thar tu na redmi 3s ti te note 3 mi max mi 5 tiang vela hi chuan bootloader unlock awangin hemi hi a man thei mai lo bootloader unlock zo hnuah che hemi hi in try do ni in khang song kha ni